Nalazimo se u prostorijama udruženja Milutin Milanković, koje uskoro slavi 10 godina svog postojanja. U toku je jedan projekat koji smo započeli sredinom prošle godine, koji se zove Srbiji kalendarsko pitanje, gde smo hteli da ponovo razmotrimo pitanje kalendara i kalendarskog znanja kod Srba i doprinos Milutina Milankovića reformi kalendara. 2011. godine ovo isto udruženje je napravilo jednu veliku konferenciju gde je ta tema razmotrena sa gledišta više nauka i posle čega to je bila jako uspešna konferencija, posle čega je napravljena jedna kvalitetna monografija koja je nažalost odštampana u jako malom tiražu, odnosno nedovoljnom, i brzo je nestala. A sad želimo da uz podsjećanje na sve te bitne činjenice i proširimo neka pitanja i da napravimo posle ovog ciklusa novu knjigu u koju bi ušao dobar deo tekstova iz one prethodne monografije i koji bi bili objedinjeni sa novim rezultatima koji su bili prikazani u ovom ciklusu predavanja. Mi smo ovdje imali nekih 6-7 predavanja i još nekoliko kraćih izlaganja. Danas je na okruglom stolu ponovo sve to rekapitulirano. Predavači po tim sesijama su podsjetili učesnike na osnovne zaključke i mi sad ovde u stvari smo pri kraju našeg rada, ostajemo definitivno donošenje nekakvih zaključaka. Pre 5 godina, kada smo pravili tu konferenciju, ideja je bila da pomognemo naučnim rezultatima ideju da predlaganja Srpskoj pravoslavnoj crkvi da primeni Milankovićev kalendar. Zaključak skupa je bio da nema nikakvih teoloških problema koji su protiv toga, da je to čisto pitanje astronomije, odnosno nauke, da nema prepreka da se primeni, ali da postoje drugi problemi koji su dosta složene, komplikovane prirode i zaključak je bio da se sve to prepusti mudrosti pravoslavne crkve, koja će da uoči kada je taj trenutak povoljan da se konačno do toga dođe. U međuvremenu smo imali procese oko Milanskog edikta, godišnjice i ponovo smo došli na ideju da bi to pitanje trebalo razmotriti. Mi u ovom ciklusu nije se došlo do nečeg epohalnog po pitanju relacija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i odnosa prema drugim hrišćanskim crkvama, a eto jedan, da kažem, dopunski zaključak je da otprilike to pitanje nije ipak dovoljno lepo razjašnjeno u narodu, znači običnoj javnosti. Stručnjaci to manje više znaju, sveštenici imaju normalno svoje poglede, ali da bi bilo dobro da pravoslavna crkva možda malo pojača neko informisanje građana, ne samo vernika, nego i šire građanstva, da takva nekakva reforma nije automatsko prihvatanje Gregorijanskog kalendara, nego je to nešto specifično što ima naš pečat Milutina Milankovića. Ali najverovatnije ćemo i danas ostati na istim stavovima, da ipak Srpska pravoslavna crkva ta pitanja treba da reguliše. Ovde smo, doprinos ovog ciklusa je jako dobar što se tiče uočavanja kalendarskog znanja u srpskoj tradiciji koje je utkano u mnogo toga, da postoji kalendarsko znanje od prvih pisanih dokumenata, da postoje još od neolita u arheološkim nalazima kalendari i kalendarsko znanje i da je svo to znanje praktično pretočeno u srpski narodni kalendar, narodne običaje i sve je to kroz Srpsku pravoslavnu crkvu objedinjeno, dovedeno u neki stepen harmonije i u tom smislu to predstavlja veliko kulturno bogatstvo. Samo da vi znate možda, po vama, koje bi to bile mere koje bi crkva mogla da preduzme da malo više informiše ljude, da neku ideju, mislim, da to ne bude tako ideja koja je apstraktna i dalje? Pa što se toga tiče, generalno postoji jedan problem da naša
Srpska tradicija je bila decenijama potiskivana u ime jugoslovenstva, bratstva, jedinstva i tako dalje i Srpska crkva je imala ograničen prostor, ona taj prostor i danas nije sasvim proširila, to je jedan širi kontekst u kome bi trebalo razmotriti srpsku nacionalnu tradiciju i njeno jedinstvo sa pravoslavnom crkvom i to treba i može na mnogo načina da se iskaže, pa između ostalog i kalendarsko znanje i srpski običaj i tako dalje.